ibintu byakumarira icyo utunze ibintu byose byo kwisa ariko ukabura ubugingo buhoraho nta kintu na kimwe. Hanyuma ikindi nacyo turondere ubwami bw'Imana bigishoboka ko tuburondera turondere Kristo tugishobora kumubona. Hari abantu turiko turabeshwa ngo turamusengera yapfuye. Reka nkubwire, niba utasenze, niba utashatse Yesu ukiri muzima, nagomba nkubwire nawe bazobwira iki, naho bazoja he, bashake baje ni Roma kwa papa simbizi, ariko nta kintu na kimwe kizogutuma uhinduka cyangwa uje mu ijuru ngo ni kubera ko bagusabiye misa cyangwa ni kubera bagusengera inyuma y'urupfu nta wundi bugingo buhari. Rondera Imana, bene data, dushaka Imana bigishoboka ko tuyibona. Imana yiyerekane mu buzima bwawe, Imana yiyerekane mu muryango wawe, kandi ndabizi neza ko iri bubikore kuri umugoroba kuko ni Imana ishobora byose. Dufite iminota 30 tugiye kuganira mu kanya kuri insanganyamatsiko ivuga ngo Yesu iwacu. Iwanyu Yesu mumufata mute? Bimeze bite iwanyu wowe n'abana bawe bimeze gute? Ndabyibuka ubwa mbere tuganira na madame mbere yo kumubereka, mubwira ko mukunda kandi mubwira yuko musaba yuko yambera umufasha, akazanambera umubyeyi n'igihe nazaba ntagifite ababyeyi, akazambera mama w'abana banjye, akambera inshuti, akambera mushiki wanjye kuko nta mushiki wanjye ngira. Nibuka yuko akimara kumbwira ngo yego, naramubwira nti umuntu ugiye gushaka uramuzi? Ndavuga ni umugabo ubeshwaho mu kwizera. Mbaho mu kwizera, njya mu kwizera, ngenda mu kwizera, mvuga mu kwizera, kandi ndi nomade, niko namubwiye. Ndavuga ni nta mazu mfite, nta bintu by'ibitangaza mfite, ariko icyo mfite ndabizi igihe cyose tuza turi kumwe mfite ibikomeye kurusha ibyo bintu byose ushobora kugutekereza umugabo wese agomba kugira. Mfite Yesu. Nawe aramubwira ati nicyo nanjye nashakaga mu buzima bwanjye, mbere na mbere Yesu. Mu rugo rwacu tukagira Yesu. Ndavuga ni Yesu uhabwa icyubahiro. Umudamu yambereye umugisha mu buryo budasanzwe. Yabanye nanjye, hari ibikomere byinshi nari mfite, Imana iramukoresha arabinkiza, tubana neza. Uyu turi kubana mu mwaka wa 11, turi gusatira imyaka. Umuhungu wacu ubu yakwije imyaka 10. Murumva yuko atari urugendo rworoshye. Niyo mpamvu rero twavuze tuti ese ubuhamya bw'urugendo rwacu nta kuntu twabubabwira namwe ubwanyu mukavuga muti bishobora kubafasha mu buzima bwanyu. Reka rero muri aka kanya nakire Ani nimubona, ni Madame Eddy Kamoso. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ko wabaye mwiza cyane kuri televiziyo bitewe. Niko byawe. So ikaze cyane mu kiganiro Imbaraga mu Guhimbaza. Nishimiye cyane kuba hano mu kiganiro Imbaraga mu Guhimbaza. Yego, ni bimwe mu bintu nifuje kuva kera, ariko Imana ishimwe yuko iki gihe cyageze. Ikintu cyose gifite umwanya wacu, ikintu cyose gifite isaha yacu. Ikiganiro Yesu iwacu twayikora kuri YouTube, ariko ubwo novuga ko Imana yatwaguriye kuba twaje kuri televiziyo, kugira ngo hari abataje kuri YouTube baba bari kureba televiziyo nabo bakabona ikiganiro cyacu, bakabona ikiganiro cyacu. Iyo tuvuze Yesu iwacu rero, ndakeka yuko abantu benshi bazi neza ko kugira urugo rwiza ari amafaranga. Wababwira iki? Ubu muri aka kanya turi kuganira, hari abakobwa bashaka bakeneye abagabo bashaka kubaka urugo cyangwa se bafite ama mariage.
ni iki wabwira abantu muri aka kanya bifuza kurushinga? Mu by'ukuri urugo n'amafaranga. uwo muntu avuze ngo gushinga urugo n'amafaranga, nibaza ko biba yibeshe. Biba yibeshe. Igituma mvuga ko biba yibeshe ni uko hari abantu benshi tuzi bafite amafaranga ariko ingo zabo uwo munsi zimeze nabi. Hari abantu benshi tuzi bafite bya mirenge ariko uwo munsi ingo zabo zasambutse. Jewe rero sinumva yuko urugo rwaba ari amafaranga. Yego amafaranga arakenewe, ariko ni igikoresho iyo utagikoresheje neza ahubwo bishobora gutuma na rwa rugo rusambuka. Rero ikintu gikuru novuga ni uko urugo rwubakwa n'Imana. Urugo rwubakwa n'Imana. Imana niyo yarutanguje. Rero urugo rukomera, ruba rwiza, rurubakika iyo Imana yarubayemo gusumba ko amafaranga yorubamo, kuko ayo mafaranga ashobora no gutuma rusambuka. Ani twaciye muri byinshi, tukiri i Burundi twaciye muri byinshi. Ubwo rero ugende gukubaza nyine nk'umunyamakuru niyo waje kuri televiziyo, twaje utwite mu by'ukuri, kandi urabizi ko nta n'ikintu na kimwe twari dufite. Twari zero kabisa, zero rwose. Nta n'ikigoma twari dufite twinjira mu Rwanda. Ushaka kumbwira impamvu utafashe inzira ngo usubire iwanyu kandi ubona ubuzima bukomeye, bwari bukomeye icyo gihe? Kuki wagumye kuguma kwa Kamoso? Kuki washimye kugumana nanjye? Niki wambonagamo kandi nta mafaranga nari mfite? Twari mu buzima bubi cyane, utwite witegura kubyara, ubona nta kintu na kimwe gihari. Impamvu ndi kubona ni kugira ngo n'abandi bari guca muri ibyo bibazo babyumve neza. Impamvu ntasubiye inyuma, sinzi ko niyo nsubira inyuma hari icyo byari kumfasha. Kubera ko icyo nashaka kwari gukomera ku Mana yanjye. Kandi n'ijambo ry'Imana tuvuga ngo ibigeragezo nibyo biryo by'umukristo. Ngo nta cyatugerageje ngo atari cyo kwihanganira. Aha ni muri Bibiliya y'Ikirundi, sinzi mu Kinyarwanda ingene no kivuga. Nta kigeragezo kiba mu kirezi ukwizera kwacu. Rero niba Imana yemeye kuba mu kigeragezo, ni ukuvuga ngo iragukomeza nuyizera. Bien sûr, niwizera iyo Mana ukanamba kuri iyo Mana, iragukomeza ku buryo cya kigeragezo uzogisohokamo amahoro. Impamvu rero natashe ni uko nari mfise uwo niringiye. Nari mfise Yesu niringiye, nari mfise Yesu nzi neza yuko na nyuma ya zero irakora. Hari umuririmbyi ushize watumiye hano Aline Gahongayire, niwe wavuze ngo na nyuma ya cya kindi cyitwa kiri nyuma ya zero. Donc bisigura ko zero urumva irahari, cya kindi kitabaho, ngo Imana irakora. Rero ni cyo gituma ntasubiye inyuma, kuko niyo nsubira inyuma none sinzi ko sinzi niyo mba ndi, sinzi nimba n'ibyo mba ndimwo. Ariko gusa ndashima Imana ko Imana yahabaye. Ntivyoroshe, hari ibigeragezo ucamo ukumva by'ukuri wo bivamo. Ndavuze ndikubwira umuntu arishobora kuba ari guca mu kigeragezo. Hari ibigeragezo ucamo ukumva wo bivamo neza ukabishingukamo, n'ubwo rugo ukaruheba kubera ubona yuko ntacyo bikumariye, ntaho uri kurashika, ibintu byose biri kwanka. Ariko iyo ufise Yesu urakomera. Iyo ufise Yesu uzi yuko umwanya n'umwanya ushobora guhindura amateka, ibintu bikagenda neza. Niyo mpamvu ni Yesu wabanye nanjye, ni Yesu wafashije, ni Yesu watumye ntaheranwa n'agahinda noba nari ndimo cyane n'ibigeragezo twari kuduhura nabyo. Yego. Ubuzima bwo kubaho mu kwizera mu rugo ubuvugaho iki? Kubaho mu kwizera ukavuga uti
tubayeho gutya mu kwizera, hari ibyo turi gusengera. Hari abantu badashobora kumva ubuzima nk'ubwo, bakavuga bati ni byose bibaho. Kuba nta kintu mwari mufite, ariko turabona ukuntu mumeze, abana bariga, murahari muri Kigali, mubayeho mu buzima bwo kwizera. Niki wabwira abantu byibura kugira ngo uko biri kose hari ijambo ushobora kuba waduteguriye uyu munsi tuza kuza kuganira, ariko ndashaka kugira ngo dukomeze n'abandi bashobora kuba bari guca mu bigeragezo mu ngo, bamwe bashaka gutandukana kubera ubukene kandi bari basanzwe bakundana, abandi usanga harimo ibibazo kubera krize zihari, umugabo yabuze akazi ariko ugasanga umugore yamutaye, cyangwa se umugore afite akazi yasuzuguye umugabo kuko arabizi ko nabyo bibaho. Niki rero wababwira abantu babaho mu buzima bwo kwizera? Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo umugororotsi wanje, umugororotsi ngo ni umukiranutsi, azobeshwaho no kwizera. No kwizera. Ni ukuvuga ngo twebwe ntitubeshwaho n'ibyo tubonesha amaso yacu, kuko tugiye kubiraba dusanga abantu benshi muri kino gihe abantu bari guhura n'ibibazo n'abantu baba baramenye Imana. Yego. Rero ugiye kurabisha amaso yawe, ibyo ubonesha amaso yawe, ukabona ibintu byose n'ibiko birarengana, wabivamo. Ariko uhagaze kuri rya jambo rivuga ngo umukiranutsi wanje azobeshwaho no kwizera, uca wizera Imana, kuko uravuga uti nubwo nakora iki, nubwo nakubita umutwe kwibuye, nubwo nagira iki, niba Imana umunsi yanditse ko uburara uraburara tu kandi ntagihinduka. Ariko niba yavuze ati umunsi nkinguye umuryango kandi ndakugaburira, rero ubaho muri uko kwizera, uzi yuko Imana ntiyaduhevye malgré ibintu turiko turacamo, ariko Imana iratuzi, iradukunda kandi dufite imigambi myiza. Rero icyo nobwira umuntu ari guhura n'ibyo bigeragezo ni ukubwira ngo komera kandi wihangane, wowe gusa iringira Imana. Ani biragoye cyane kugira umugabo akagenda mu gitondo ajya mu ivugabutumwa, atari ukuvuga ngo araza ku kwezi hari amafaranga azaza ku kwezi. Mu by'ukuri hari abantu bashaka kubyibaza, bavuga bati ni gute wowe izo mbaraga uzikura he, cyangwa se wazikuye he zituma Imana ikomeza no gukora ibitangaza mu rugo rwawe? Umugabo ntahebwa ku kwezi, ni umuvugabutumwa, ibyo akora byose akorera Imana. Ni ukuvuga ngo iyo agiye ntaba agiye gushaka amafaranga, urwo ni urugero, ari ku ivugabutumwa, ari ku maradiyo, ari ku mateleviziyo, ariko nta mushahara. Rero icyo ngaho navuga, izo mbaraga nta handi ziva, ni kubera Imana. Nimba ari iryo jambo navuga, ni kubera Imana. Ndabizi neza yuko kwizera umenga ni nk'ugusara mu mutwe mu isanzwe. Ni nk'ubusazi. Ni nk'ubusazi. Rero iyo nyine turasara mu gato, tugasara muri Yesu, kandi tugakomeza kuyizera, kandi Imana ikadukorera ibitangaza. Rero ni bya bindi nkubwira, nta handi izo mbaraga zova atari mu Mana. Nta handi n'ukuri zova atari mu Mana. Utari mu Mana, abantu benshi ubu bararushe, ubu abantu benshi bari kwiruka n'iby'isi, abantu benshi bahugiye mu bintu byo gushakisha ubuzima hirya no hino, ariko ikintu kibabaje muri ino minsi, ntibari gutekereza ejo habo. Dushobora kubishaka, ukiruka ukazinduka, yewe ukubaka n'amazu. Tumaze ibisi twumva abantu bari gupfa, kandi ugasangana abantu bashatse ibintu mugabo barabisitse, bamara kubibona bikagenda. Je nawe mvuga nti Imana gute? Kandi ugasanga n'abantu bamaze no kwizera Imana, mugabo hageze igihe yashatse ibintu, yabirondeye, yakoze ibiki byose, yazindutse amajoro, yararaye adasinziriye, mugabo hageze aho bibamwo
aratashye navuze ngo naheza hisi nicyo gituma rero byose ni ubusa gusa. Yes. Icyo mbona umuntu akwiye kwitwararika muri ino minsi turi mu bihe bya nyuma. Muri ino minsi ikintu umuntu yo kwitwararika si ukwitwararika gushaka ubuzima nk'uko ubwo buzima turabushaka tukabusiga twama twabibonye. Rero icyo mbona ni uko tworondera Yesu muri twebwe. Ninapfa n'uwo munsi nkapfira mu mwami kubera abantu bamaze iminsi bapfa ubundi nta munsi umuntu adapfa. Mugabo iyo hapfuye umuntu uzi umaze kubona nka Eva Baruvani muri iyi minsi heze niwe yaramaze iminsi ari kuvugwa yapfuye. Hageze igihe ndiyumvira ndavuga none umuntu ageze ku myaka 27 arapfuye. Jewe ikintu cya mbere kinzamwo ndiyumvira none basi iyo umuntu apfuye ko gupfa n'ubundi twese ari inzira ya twese ariko agiye hehe? Aratashe. Hari jambo wakunze kwigisha kenshi iyo umuntu yapfuye ngo habaho ngo nubwo dukunze gukoresha ngo ijambo kwitaba Imana ariko hari abatabitavye Imana ngo bitavye convocation. Rero nkunda kurivuga none arapfuye aratashe yitavye convocation yitavye invitation nkumva biranzazaniye cyane. Rero nibyo ndi gukubwira turahuze cyane turondera ibintu by'isi mugabo tukongera kukabisiga. Ahubwo je mbona yuko muri ubwo buzima bwose turimo Imana yadutije umwuka wo guhumeka umwuka bazima. Reka dukore ibishoboka byose muri uko kwiruka dushaka iby'isi ahubwo dushake Yesu. Amen. Kugira ngo nitwataha dupfire mu mwami kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo abahigwa bapfa bapfira mu mwami. None ni warondera ibyo by'isi ukazona bisiga utanabiriye yewe ugataha ukaja no mu udahera amaherezo naya. Urumva rero jewe mbona ibyiza tureke kwita gusamara mu bintu turabamwo. Ubuzima buragoye, hari ubuzima bugoye abantu bari kwiruka cyane bashaka hirya no hino. Mugabo ndagomba ngo twiruke turondera Yesu kugira ngo nitwataha basi tubone iherezo ryiza. Hari abantu bari kutureba bavuga ati sha murahaze. Ariko reka nongere mbabwire yuko izo nimero ziri aho ngaho ni nimero zacu 0788 mushobora kutwandikira kuri WhatsApp hari ikibazo ufite ushobora kubaza ku byo Ani yavuze. Ushobora kwandika rwose n'abari ku rubuga Imbaraga mu Guhimbaza Family burababwira iki bakwita mama pasteur nyine akotera babwira icyo. Ubwa mbere ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abanyamahoro aho bari hose Imana ibahe umugisha. Abariyo sinkekeranye n'abantu bamaze kwakira Yesu. Ariko n'uri ko arasubira inyuma n'umva yuko ari kurira ngo umunsi nafise ikintu umunsi nafise inzu runaka umunsi ngo ndi kugenda n'imodoka n'amaguru canke n'imoto ngo nkeneye imodoka ahubwo shima Imana ko Imana yadutije umwuka guhumeka umwuka bazima. Kuko niba tukiri bazima haracari ibyiringiro. Umunsi niba utarakizwa abo je namvuga ni iyo umuntu abyutse yarakwiye gushima Imana. Ubuzima bwe yarakwiye gushima Imana. Uretse ko wabyutse ugihumeka umwuka bazima ariko Imana ikongera wundi munsi wo gutunganya ibidatunganye. Hari gihe ushobora kuba Imana ikongera umunsi kugira ngo ukizwe niba utarakizwa. Kugira ngo uve muri ibyo witahure. Ndabizi yuko urupfu imifu tumazemo iminsi zigishije abantu benshi. Je iyo umuntu apfuye ikintu ca mbere niyumvira ntekereza cyane. Urupfu rwatumye ntekereza cyane. Hari igihe dusinzira ukamenga ibintu byose turadibamye nyene ukamenga ibintu byose bimeze neza ariko tekereza kuri ejo hazoza kuko umwanya tugaba je nawe ni umwanya twicaye hano. Kuko dushobora gusohoka hanze ibintu bigahinduka. Rero umuntu akwiye kwiyumvira umwanya wose akaba yitunganya akamenya yuko ibihe bishobora guhinduka akava mu mubiri mu mwanya n'umwanya. Ibintu bishobora guhinduka. Twebwe mu rugo iwacu dufite nkunda kuyibabwira mbabwira yuko tugira ibihe
byo kubana n'abana bacu, n'ubu bari kutureba. Israel na Azriel, Imana ibaho umugisha cyane. Dukunda kubabwira yuko ubuzima bwabo bugomba kuba muri Yesu, uko bizagenda kose, ni icyo bazakora ibyo ari byo byose, batunga amafaranga, bagira iki, bagomba kumenya neza ko ubuzima bwabo bugomba kuba muri Yesu. Bene data, mureke mbabwize ukuri, hari ibintu muri kwereka abantu, hari amafilime muri kwereka abantu, hari indirimbo muri kwereka abantu. Ndagira ngo mbabwize ukuri, hari umunsi muzabyicuza, mukicuza impamvu mutabwira abana banyu Yesu. Yesu aravuze ati, njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ariko uri gukorera Uwiteka wenyine, uri umugabo, umugore ntakorera Imana, abana bawe ntibakorera Imana. Wera ugenda ukavuga ubutumwa, ariko ubutumwa mu rugo iwawe ntibuvugwa. Uri aho ngaho, wirirwa ugenda n'ibyo, wambara amakoti n'amakaravati, urabwiriza ahandi abantu bagakizwa, ariko wowe mu rugo iwawe ntabwo bari gukizwa, ntabwo uri kuberera imbuto nziza nk'umukozi w'Imana. Bene data, nimureke tuvuge Yesu. Madame yabivuze, yavuze ati tubanze dushaka ubwami bw'Imana, tubanze dukorere Imana. Ni ukuri, wenda mbere yuko duha icyanditswe wari wateguye mu minota mike ani, reka twumve uwitwa Laurence akavuga ati, Pastor Madamu wavuze ibintu bikomeye, ariko nanjye mbirimo bingoye cyane cyane cyane, ku buryo numva nava mu rugo nkiruka, ku buryo ntawe uzamenya aho nagiye, munsengere cyane. Pastor, ngiye kukubaza, kora hari abirirwa bagenda bakarara bagenda iminsi yose, kandi nta n'iminota 10 yo kuvuga Imana. Bisobanura ko birirwa bagenda, birirwa bivuga. Hari ijambo nigisha mu gitondo kare, usanga aho abigishwa ba Yesu bajya bavuga ati, amadayimoni aratwumvira. Yesu ati, reka da, ati mwebwe nimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditse he? Mu gitabo cy'ubugingo. Niki wabwira uyu mama rero nawe yumva yava mu rugo? Sinzi ibibazo ari guhura nabyo. Ubundi ushaka kuraba ukavuga uti, wewe kumbure byari byoroshye. Buriya ntushaka kuvuga ngo ibintu ngo ikigerageza cy'umuntu kiroroshye utazi icyo ari cyo. Rero je ikintu namubwira uwo mama, nakomere, komera wihangane. Niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ukaba wizeye yuko ibintu bishobora guhinduka umwanya n'umwanya, mwene data ndakubwiye ngo humura, guma muri urwo rugo. Sinzi ibibazo guhura nabyo, ariko senga Imana kugira ngo Imana iguhe umutima wo kubyakira, umutima wo kwihangana. Ndabizi ntibyoroshe, ndi kukubwira gutya, ariko hari aho bigera ukumva biranse. Mugaje ndakubwiye ngo shira Yesu imbere, uzobona igitangaza cy'Imana. Hari undi uvuze ati, witwa Teta, ati ndabakunda cyane. Uwo ni Teta. Okay. Hagati aho rero dushobora kwakira telefone gatoya, none uze kutubwira ijambo aduteguriye umunsi minota 2, hanyuma noneho impamba twajyana uyu munsi wa none, sibyo? None reka twumve nimba hari telefone 078 279 nimba hari ikibazo ufite cyangwa ukaba wumva hari ibintu bitagenda neza, uduhamagare mu izina rya Yesu Kristo, hanyuma noneho tugusengere. Hari bitagenda neza, bene data, twebwe twakijwe n'amasengesho. Imana yakoze ibikomeye. Buriya kuba mu buzima bwiza, yaba hano mu Rwanda nari nifite ubuzima bwiza rwose. Uri umusore umeze neza, ugenda mu modoka, ukajya i Burundi nawe ukamerwa neza, ukaza kugaruka hano ibintu bikagenda nabi.
ufite umwana wamenyere kurya umugati mu gitondo, ufite umugore wamenyere kurya umugati usize mu gitondo n'icyayi cy'amata, yagira aho ngaho na mukari kabura. Ani Yesu aguha umugisha. Amen. Warakoze kunkunda cyane. Amen. Yes, kandi niyo mpamvu n'aya mavuta ahari. Reka nongere mbabwire ngo Uwiteka abahe imigisha. Kagabo, sinzi nimba hari umuntu wamuduha. Alo, Izuba TV. So uwo muntu ari kutwumva kuri televiziyo wamukuraho Kagabo. Undi waduhamagara kuri 0788 tukwitabe. N'abandi bari kwandika ubutumwa, yaba ku rubuga, mbonye hari abari kwandika, bo bari gusuhuzanya, bari bakumburanye ku rubuga twarufunguye. Yesu abaho umugisha cyane. Ati mwiriwe neza, mwambaye neza, murasa neza rwose. Ibyo uwo mubyeyi avuga ni ukuri. Abantu duhugiye mu by'isi, ntabwo twubaka iherezo ryacu. Imana idufashe tureke guhanga amaso iby'isi kuko ni ubusa pe. Imana ibaho umugisha rwose. Siko hari benshi mufashije kwitekerezaho. Uwo mubyeyi azi kwigisha, namukunze, nanyuzwe rwose. God bless her. Donc Imana iguha umugisha ngo uzi kwigisha. Ubundi nawe akaba avuga ati ibyo avuze ni ukuri. Muri iki gihe abantu benshi bahugiye mu gushaka iby'isi, nyamara tukirengagiza ko ntawe umenya uko ejo bizaba bimeze. Ni Rosine, ndabakunda cyane. Murakoze cyane Rosine, Yesu aguha umugisha. Arundi wanditse timwiriwe, Yesu ashimwe. Nibiba byoroshye, Yesu natabare. Umumama avuze iby'ikigoma, ndeba ibihe ndimo no kujya kwa muganga, umutware yarabyanze, ndenda kubyara, nabuze icyo mvuga n'icyo nkora. Musengero umutware ahinduke kuko birakomeye. No gusenga cyane. No gusenga cyane. Ibi uri gucamo turabyumva rwose. Urati mwiriwe neza, muranshimisha, ni ukuri Imana yabahuje izahore ibubakira. Yesu aguha umugisha cyane. Reka twumve umuntu umwe. Alo, Izuba TV. Murakoze cyane. Ibyo umuntu avuze ni byiza kandi ni ukuri, turi mu bihe bigoye. Kandi Imana inyuze wongera imbaraga n'amavuta kandi murasa neza cyane. Amen. Kandi Imana ibahe kwaguka n'urubyaro rwanyu. Murakoze cyane. Ndagukundiriza amahirwe yo kukuvugisha. Yego. Nagize amahirwe yo kugukurikirana kuva kera nkiri umwana. Kera ukiri umwana. Nari umwana nkumva, ariko Imana igumye kwandika imbaraga, ikongere. Amen. Ushaka byose mu bikeneye byose, hejuru no kubona umufasha wawe. Imana ibahe umugisha cyane. No kuri fe. Amen. Murakoze cyane. Yego. Aha, Imana ibaho umugisha cyane. Iminota mike dusigaranye, reka twakira undi muntu. Alo, Izuba TV. Alo. Okay. Twakira undi. Alo, Izuba TV. Alo, muraho neza? Twa Emmanuel abamuza. Yego. Alo. Winda kumva? Sasa reka kutwumvira kuri televiziyo ko byagorana rwose. Urumva iyo twumviye kuri televiziyo biragorana, ariko muri aka kanya rero reka tubashimire cyane. Reka nguhe umwanya rero ni mu minota 2 utubwire niki ubwira abakurikira Izuba TV, bakurikira imbaraga mu guhimbaza. Uyu munsi twavuze tuti Yesu iwacu. Iwacu Yesu tugomba niki tubanza gushakisha. Iwacu wavuze uti tubanze dushaka ubwami bw'Imana. Nibyo birababaza. Twiruka tukarara amajoro, twiruka inyuma y'ibintu. Ariko twamara kubaka amazu tukayuzuza, ayo mazu ntituyabemo. Niho ubonera Imana ukuntu ari Imana. Hageze aho ugomba kurara muri za nzu nziza, wamaze imyaka wiruka, wamaze imyaka ushakisha, ntushakisha Imana, ugashakisha ibyo bintu byose, wamara kubibona ukumva ngo byarangiye. Tubwire rero dusoza ikiganiro cyacu. Jewe icyo nabwira abantu bakora twumviriza, bari kumviriza ikiganiro imbaraga mu guhimbaza,
icyambere na mbere nk'uko twabivuze bashaka ubwami bw'Imana no kugororoka ibisigaye byo binyongera. Yego, kugororoka mbabwire mu kinyarwanda ati mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabyo, ibindi byose bizaza bibakurikiye. Abihangane ndakurundi cyane ko ndomurundi kazi. Yego. Hanyuma ikindi naco turondera ubwami bw'Imana bigishoboka ko tuburondera. Turondere Kristo tugishobora kumubona. Hari abantu turiko turabeshwa ngo turamusengera yapfu. Reka mubwire, niba utasenze, niba utashatse Yesu ukiri muzima, nagomba mubwire naho bazobwira iki, naho bazoja he, bashake baje ni Roma kwa papa simbizi, ariko nta kintu na kimwe kizogutuma uhinduka cyangwa uje mu ijuru ngo ni kubera ko bagusabiye misa cyangwa ni kubera bagusengeye inyuma y'urupfu nta bundi bugingo buhari. Rondera Imana, bene data dushaka Imana bigishoboka ko tuyibona. Kubera ko ibi bihe turimo ni bibi cyane. Je no kuri muri no minsi sigaye mfise ubwoba bwinshi, ariko si ubwoba bwo gupfa, ariko ngira ubwoba bw'abantu bariko bararimbuka, batazi inzira bariko barajamo. Uwo munsi uri muzima, uwo munsi uri mu kabare, uri gufata icupa ukumva umeze neza, ibintu biratunganye, ariko wibuke yuko ubwo buzima ufise hangaha hariho ubundi buzima. Rero ikintu no kwifuriza umuntu umunywanyi wese w'ikigana imbaraga mu guhimbaza, ndakwinginze mu matwi yawe yumvise amajambo y'Imana aca hano, ntaze abo buhombe. Amatwi yawe yumvise ijambo ntirice ngaha ngo risohokera ngaha, ahubwo ryakire. Icyo no kwifuriza ni iherezo ryiza. Hari ijambo hano ushaka ko mvuga ko gato, ntabwo ninjigisha ko cyane, ni muri Matayo igice cy'umunani umurongo wa 36. Haravuga ngo kandi umuntu vyomumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe. 37 haravuga ngo mbese umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwe. Mwene data, nta kintu na kimwe wotanga. Ntacyo. Ibintu birazamuka, bikomeza kuzamuka, ariko agakiza karacari ku buntu. Nagomba mubwire ngo wewe ufate ingingo umunsi, niba utarakira Yesu, urabe umunsi mvuga umunsi ndiho, ejo shobora kuzoba ntahari, nzoja he? Ayo mafaranga ufise nayo zoja, ariko shaka ubugingo bwawe, urondera Imana hakikara. Iri jambo ritekerezeho ngo umuntu vyomumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi. Nubwo wakora ukarara ukora ugatunga ibintu byinshi, ukaronka amafaranga, amazu ukagerekeranya n'ibiki byose, amaherezo uzopfa kandi nta kintu nza kimwe uzotwara. Ariko ni wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ni wataha azokwakira. Nta kintu wotanga kugira ngo ucungure ubugingo bwawe. Rero Yesu yaratanze ubugingo bwiwe kubera wowe. Rero icyo ngusaba mwene data, nkwinginga wakire Kristo. Akira Yesu, niwe buhungiro dufise muri no minsi. Wakire Yesu, niwe wenyene, uwasigaye wenyene ari kuri page, ibisigaye byose birahera. Ingoma zirahinduka, amakudeta kaba, ariko Yesu ntawe mukwita kudeta. Rero nagomba ndakubwire ngo wakire Yesu, kandi ngusabe nsenga ngo umuntu wese yumvise kino kiganiro, umunyamahoro wese ahantu hari, Imana izomuhereza ryiza. Amen. Yesu abaho umugisha cyane. Ibintu byakumarira icyo tunze, ibintu byose byo kwisa ariko ukabura ubugingo buhoraho. Nta kintu na kimwe. Nimureke tuvuge Yesu, nimureke tuvuge Imana, nimureke tuyamamaze, tuyibwire abana bacu. Mwirinde kwereka abana ibintu bidahesha Imana icyubahiro. Nagira ngo nongere nkubwire, hari abantu bajya bambwira ngo Kamoso hari amagroupe dukora, groupe WhatsApp utabamo n'ibiki byose, hari network hakibamo. Nubwo mwabamura abapasiteri murabaririmbyi bimeze gute, iyo ikintu cyose kitagamije kugenda kuri Yesu, mvayo byihutirwa cyane. So nta mpamvu rero yo kuba mu kintu ubona kitaguganisha kuri Yesu, kitagufasha kujya mu ijuru.
ndakubwiza ukuri ibyiza ni uko wavamo. Imbuga nkoranyambaga ziri kutubeshya cyane, ariko tuzigisha abana, ariko tubigisha uburyo bashobora kuvuga Yesu ku mbuga nkoranyambaga. Yesu abaha umugisha cyane, Yesu abagire neza. Reka rero tubashimire cyane. Uyu munsi tuvuga uwa gatatu, twawise Yesu iwacu. Reka rero nongere mbabwire ngo iwanyu Yesu ameze ate. Imana iguhe umugisha cyane. Hari umunsi umwe tuzakora amateraniro hano n'umuryango, abana n'umukozi wacu, tugakora amateraniro hano kuri televiziyo. Murebe ukuntu twebwe uko tuyobora gahunda mu rugo. Tuzafata iyi saha ari famiye iyoboye iyi gahunda yo kuwa gatatu, muri wo kubereka ukuntu mushobora gusengera mu rugo, mugatoza abana banyu Yesu, mukabatoza kuvuga Yesu hakiri kare bakira abana. Yesu arakomeza abamugisha cyane. Ani Imana iguhe umugisha cyane. Amen. Kwa gatatu ndizera ko tuzaturi kumwe cyane gose. Aha, namwe rero reka mbashimire cyane. Shimire cyane na Kagabo wabanye natwe muri iki kiganiro, ukomeje kutuyobora muri iki kiganiro, kandi wari muri control room. Yesu abaha umugisha cyane. Shimira cyane abari ku rubuga rwa WhatsApp Imbaraga mu Guhimbaza Family. Yesu abaha umugisha cyane mu masengesho yanyu. Bye bye. Mbabwire yuko ikiganiro mushobora kukireba ku YouTube channel Imbaraga mu Guhimbaza Official no ku Izuba Radio TV. Yesu abaha umugisha. Yewe ndi Edi Kamoso, twari kumwe na Ani. Bye bye.